IFM News. Lokal. Bimisita ni Laoag City Mayor James Brian Alcid iti kalabes kadagiti atleta ang manarimanten sayo na para iti Region 1 Athletic Association into no Abril. Sigon kini Mayor Alcid ang makita dagiti trainer dagiti nga atleta ti potential ang makagunod ti nagdudum mga awards iti R1AA. Inayon pa ito opisyal ngay karigatan da ang maalaman ti kinakampyon itatawen kiti paay na amin ang mabalin na panagsuporta kadagiti atleta ti syudad. Ito po, based on the DJ trainers, so far, so good. They see potential. They see potential for us to gain awards. So, syempre, ikarigatan nila ta ako na champion, nag-validate 3 Kabayatan na kuna ti mayor ngayon batad na kadagiti atleta nga enjoy dalaeng ken saan na nga i-pressure digitoy tapno magunod da ti kinakampyonato. Yung syempre, take on yung thing, just enjoy. Handa kayo pressure. Kasi once i-pressure na kayo, baka mas lalong dadadyan panunod na kayo sa bali ng kwa. So, just enjoy what you're doing. And everything will follow. May naigiti daytoy kuna ni Mayor Alcid asa nga gasot a porsyento ang nakasuporta ti LGU Laoag kadagiti amin nga atleta dito syudad ti Laoag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.